I pozdrav ljudi! Kao što vidite po naslovu videa, u ovom videu ćemo da vidimo koliko imamo dobro oko ili ti da pronađemo razliku ili ti da pronađemo uljeza. Imamo 15 sekundi da pronađemo uljeza, imamo oko 6 pitanja, a vi razvalite like i subscribe ukoliko želite jedan dodatni poen. A mi prelazimo na video. Šta je ovdje razlika? Čekaj da bolje pogledam. Gdje je? O bože. Ja ne mogu da razvijem like i subscribe pošto dok ja snimam video nije izašao. Ovo je lako, evo ovdje. Evo, ovo žuto je sada na tome. Odgovor je tačno. Jedan poen za mene. Šta je ovdje razlika, ljudi? Molim vas, recite. Bože me sačuva. To je razlika. Ovo je lagano, evo ga ovdje. Nešto mi je sad prošlo boja flomastera, pa ovo drugi ili treći, pa drugi. Lagano i ovo, evo ga ovdje. Treći poen za mene. Gdje je ovdje razlika? Gdje je ovdje razlika? Ovdje nema razlike. Ozbiljno kažem, ovdje nema razlike. Odgovor je gdje? O bože me sačuva. To bi bilo sve od ovog videa, ja se nadam da imate vi jako dobro oko jer sam ja imao samo 3 poena. To znači da nemam jako dobro, zato nosim naočare. Ali i mi se vidimo u sljedećem klipu, čao!